Akikwenyorete prison na gukumigwe miaka 20. First ndete gotanga nje ngoroko Isaac Nyeribo. Yes. Anje no omwiburu ogusi. Eba. Nkamage na rogoroga. Na bere ngonyago changora ngora sesa bali yo hotel. Yeah. Hotel mbo the challenges. Yes. Lakini I thank God kwamba ametusaidia tumefika. Amen. Na mwa itengali tugeli morning nyora prison. Lakini asinge njo ya yemebangelia nyasaye yandenga ne mubango nyasaye olenge because abantu mbale mali najete nganyoro and still na batigire so God has a reason why angirete gari and na korreki na achire maybe in one way angirete mali so maybe ndo bere bitate bina asomire so ncho monyene na maitenga litukeri muninge nyore asari lakini aso bwenge gose kogenda bwango 2019 ekaro na achire iga mangana yo hotel nini nde na utiso 2019 tuachete Nairobi asengeje crusade nini 2019 sina familia na linte to kotema gucha ko buma bwe family yes ono asengiche to konyora no muchando oyo 2019 na achire Nairobi achire crusade twanyora ne nabasaye gari kanisa ile tuachete I never knew kama manyari ko uli kwanza tumera tene tarenge monyene gwe kaniseri aka sinje tumera ne tari asinge njia huduma nchenga iranda ke no musaye gwe kaniseri lakini kero to ende crusade ya Nairobi tukomera no munyaro koyo tukatwara mangana ali unyago share bana youths nini mimi ni mwanaume nataka familia nkaroranga munyaruko ombi yare kata munyaruko ta goja wijolo ligose nche nimbo te birangera libyo ko mutaka yangende mukwanere nkagenda bono ngamukwanera kana mukwanera akante bi introduction area ngete kwanza before that ndokwane tikende akante yi elietari aya nenjenga motenga ngangusi ate yara Nairobi amenyete so ngamuboli no bwate simi akante yaya unless ndikire namba yao ana mutikire namba yane tukakole crusade tuacha kusi kero tuacha kusi ekaende ngakienge ngakigiteiga agachaka ngakese manda yaya nchengoro ku Fran no ligwatigire namba Nairobi kamute nae ngapagande bi ngamute ntei bono tukamanyana so tukachaka mangana alia courtship kujuana nini introduction wewe ni nani kayokorwa so kamute nje yaya ngangu siga iga nje no moteri lakini ngonya tukunya batama huduma na utiso and yaya nje ngoro ku Cynthia inkaere kita kwanza tata mveti kisobo that time and the ere akinere Nairobi okini unanti yae kerako ekara kini nanti yae is a total of as introduction and the ko introduce kwa ante veti ere total of tabwati baibori amenyirina na anti yae nere ya moresiri so tama itikende gionse about gusi tama itino lengusi asinge njobo mabwaye bwansi akinere Nairobi so ngamubole mangana school ande haya mbona ko form 4 nganda nyabo process mangana ID na kuanda maybe one course ikanganyere tanti ante ingaki aitoko enda buchi so ngamute it's okay so mnatoka ndrete nganga muliko ngamute maybe one day one time si ukujo tembe kisi orole ase menyete and no problem ngo chakonyole fair I will let you know by the time duration ya chete kande haya anyole fair I'm coming to see ngamute welcome inacha aika kusi we spend around 3 days akande ya ina request auntie for 3 days ganga na back alafu tutakuja kupanga tena kuna namata it's okay kachipanga na ndundu wapoto mukutano ndio twale kwenda Meru so duration area haraka akande itiange na Nairobi ngombe it's okay enda Nairobi akanga akaline gari akande wikire town nyolire gari uchire Nairobi ngombe thank you so bunaga na Nairobi from there communication yangu na yeye ekaera communication yaliyo kukuana bona kasi what happened lakini ende nyasaye bunali nyasaye tukaenda Meru tukakore crusade tukaja so yare ngone Monday nkaransite paraiga ile 2019 mutinyo 8 ga karansite paraiga irande crusade maite ile time ya corona raja tenga ande crusade abise kombata limbege te mask akabara nyari ande crusade na njeno mondo linye manyete na nanya ko wasira mondo munanya ko rama mondo am innocent tree ile ande crusade na yatene na monga kageta ga kurume agacha kambona ko kwa isanga mate ande okay ncho tora ke bana gendo gene to tora kere innocent tree go nana baro chenga
tindi aware ngikegenderete and they saw mam ngasoe randi kurusa yaringe ya manga sengera Nyamira ngasoa baka tan tukaenda mpaka chikazi nje njiri cha menyeta aliyesemenya to gembo akara munyaruko yache tena mu introduce kazi njiri singena abana ba minto so na abanyaruka they were sharing so bakaonchoka bakaenda bakatena angena chikazi njani chimenyete so I was shocked karaba kaenda bakacha ne pagi yo munyaruko oli I was like what's happening kidogo munyaruko oli akareto so I was like kingi kegenderete kumbe this time ya hizi 3 days chikazi ni chirichiane kumbe chia introduce yo munyaruko yo asomo muromo ngao so so ekero munyaruko agonde yochire tachieti airane the back aganda sobo mumurodi ya bone communication eri maybe agakat timanya sagarete asaberete so buna ipagi yali arusi kwa munyaruko oli koboli aba murabu stiri na babwatire bare randi koso ngoboli na ngaya etwa munyaruka narega bwe school era tarate ile shida koboli munyaruka bwe school mwobo etim so I'm not aware angikenda kana moroje na nash tukitaka bol noyo ngae we tokamnyokiwa ba limanga police station nato ikyo manga police station kanyaro mwaka gete okoteba nayo kubiso mwana on so njagote nayo kubiso mwana on so I was like mwaka ambu yore kweli kubiso mwana akinda toge tinere na ku introduce tinga ne ofali hono kange birenge bane bikangya utware changamoto na akireta biboli bana ngamate ya notice ngamate imbwati ko chimanga timedi nga inkoyo so bagacha mambi yae ngabaeresa 1 2 3 so they tried go kwana ngikegendrete go fora bo bamanya magoso na rali I was shocked ase byo munyaruko ya arenge na nyorete na bwate tuna amurabali mambi yae bakabwatuko so ncengatigara so kanatigara ngataye nare ngino munyaruko cinenge no munyaruko taza ubone sabali yani yekesi jacket ngabuli how njemo fozi na manyeto munyaruko lakini bono monyo alatinere what happened pakangira iganga irukoti kana ikoti kasomero mastaka Isaac yes ulipatikana makosa mtoto wa shule kubuli gakikurwara liga neba ngakana rende kana kange kesi mare kesi pole pole ngajanga kore kesi na pato mwabo munyaruka no munyaruka umunyagitari yo muskari tukakora na tuakora ngacha duration nere nke igoiga ya bete kachanga genda ngakora defense unaenda na kora defense ekesi ke kandemea ende kulingana na makosa ali nje na maitenda kingo kore kesi na maite anything ngwa bwate lawyer na mbwate lawyer kesi ke kandemea bidi ngoreki na maite gwetetea kesi ke kandemea ngasibu bana nasibu last year last year mutinyo kianda tare 23 alina asibu wale kana asibu kai kabantu amaite bakena abasani na familia yani ono bantu bange mbamanyanga yinde so I went missing in one mitandao bantu bakarotiki so abantu they used the condor lakini bantu bakanga kubuli kaisa kachiete umuntu omanero chiteko fora bwakata ya Isaac are prison kara in the prison no ni no itingi na limu achiteko manya Kaya bigetu mitandao ngabwa na sibiru 21 years basani bale bachete timu nere yachete koru kora yaenge kora una munyaruka geto kora kuri evidence o TikTok is my friend agacha keracha ono na tuwa kuana nera kalete story eri maybe abaskari bale bakabera gitari kia prison so wakakole challenge yokotera kwana na obana kalikali agateba we went there na antu akonfirm kwamba Isaac was jailed akalika 21 years but yarenge 20 era yarengali 20 years si 21 ona bantu bakachakira gari igende kerike ka trend so they abantu bakanyago cha confirm kuna bago cha banyoreka manno akoreta nonde so tension ikaba prison tension abasani my family baka no njenga yakobo asinge njo abantu bachita bange baka nore ofisa ni church prison agande yapana hao watu wakienda kukuja hivi ngokobogolinde ngaleki
ngoire prison ngase batago ikere maana baachira abange lakini ngoira niambia mwana sengenja akanielewa kama mzazi ngamotei hao watu hawajui maybe wakikuja mobile area senga ebonera gokoru 1 2 3 what limit so sasa turere na gocha maega isakione litukiri ugukumiwa 20 years na kikoigwete kere that judgment yasometuru mo judging abono ayengi kialenga se birengeri byao okay ke birengeri byane korumeane na bwate peace korumeane na bwate peace of course na nyorera SMS but inside minje na maito sengosi bunde na rochenga itafunguliwa yani bwate that peace because no judgment in so meire in the prison ndeime to chetiko tindi ya teriko tin enso mere ndeime ngasomero tu simple aiza kinyaribo kurumukana na ile makosa ulipatikana nayo umekaa sentence kwa miaka 20 yani simple hivyo mimi hata sikuamini ngateba 20 kateo muskari tu wetinga bata ile 20 ngonjole gochia tokagenda lakini inside me na igwete mbwato marembe tubo saigo doneria masingira ali familia ne mwana ne baibuli bane 20 years na kibago cha survive because familia ne nenke inche first born ni inche kere elisori yakere gento akibono na kyabanda bago cha survive but inside me nganya gotebyo monenone nayo manyete amen